Manipudman at timanan tugayamyo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang kan mangkabkadlaaw kada kayo itinaragsak kanimbag nga oras yu amin. Kat sapay kumataglaplapusan na bindisyon tinumtang ititunggal maysa. Welcome kayo manan nga agbuyak ka nagdangag iti kabarbaro nga episode ang may patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Mary saan napudno na gantintay drama. Ngam sakpay na makablaawa mampay da Malarin Laron kan Arlene Kasugo di Tatubaw La Union. Kan aminan nga buybuya kan nagdangdangag di Palengke ti Tubao La Union. Hello mat kani Maganay Lolita di ta Hong Kong kani Warlito Ibarra di ta Tarlac. Kastiman ti kunahan ni Kabsat Mary. Dear manang biyanang, at dalalaki ang nakainlabak iti kastaunay. Nagbalina kapaspasurot kan kuana iti amin na gundaway, kat binulsaknak tinakaro panagayat ko kan kuana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lino ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga ayatan nak mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan marami da. Pinikot da. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak ngamin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagak no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatan, baka agsikugak. Saan? Di ka matanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patyanak. Sorry talaga, uy. Nalaw anak lang. Nabartikak ngamin hindi. Isaan nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawaan. Ngam awan maramidap. Isa sapay ko mata maawatan na. Diyak mo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim Mary ha. Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa kang arudan iti sabali? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na, kuen. Orayan nga? Kasano data? Duwate kasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga orayan ka? Orayan nak amabalo. Anya? Inka man ayaban di ka anakak ta, mangan tayaw ildang. Inayaba ako, ngam di namot kayat ti umay. Agsangsangit latan ni Jay silid na. Apay, at sangsangitan na aya. Ay, nagsinadan iti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano lay di na udi ang nagkuyog na nakaragsak na? Wen nga roda, isoan nasakitan iti husto, ta biglaan ti panagsinada. Diyak mo ano, agpaiso a pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimot nga ro jay ka anakak ano kasta? Wen nga roda, hanggang talaga kasta, anya nga rod ngay. Awan mabalain. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay x na. Inka mga na Mary, may saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tadta ti kasar da, uncle. Siyak tinobya nang sabali ti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang ka. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amam. Amang ano talaga alinoko nakalaang. Haan, uncle. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas na, boss na, jay ikasar na. Wan, uncle. Driver na idin ni Eugene. Alya. Ay kat ala awan mabalin maun tag kasardan. Awatem tigasat mau. Agpatibkar ka. Kat pilita malipatan da dya alalakay. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay tapno saan kang agsakit.
Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita, tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguron ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela. Intaghanimon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti aghanimon. Sige. Sika ti makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam ti ta cellphone maon. Awanan, Uncle. Naghanimundan. Talagang agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagladingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan kano kasta. Kaano nga tanga makamubunak, Uncle? Basta likli kam pala abuyaan. Nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo. Aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, Uncle. Di mo kunaan na kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumutlang day dyan no mabalo. Anya? Unuhaan, baka no ag-apada nga katag sinada. Sigurado nga subli anak matlang. Ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanunod Mary. Lipatem kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikarikanyak. Iso lang ti lab ko, ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak JX ko, Uncle. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin iji teres. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog. Sana pa makaturog, love. Sumarunak to, Wan? Ay, sige garod, love. Tado siyak. Makaturturog akon. Nabanuga ka naggapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biim. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus dya asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madanagan. Tapamarang lang lagi dyan. Ha? Mas napula pakisama ak ti asawa. Tapno sana gumura kanya. Baka mangag nakaidtangay. Saan? Parimwara kiti silagmi. Nakaturugan. Ngam talaga ka di nga siyak ti lab mo. Uwan, Mary. Uray katduak niya ngela. Si kalap pati sapsapulag. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sarabali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay nga kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kung maasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan tati agiliman. Tapno awan to ti makadoktal iti aramidin ta. Kaano ayang amin nga mabalo ka? Umadanin. Isa nga orayan na, kwen. Tano mabalo ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. May sawan no, 2 taon siguro. Sa nabala mabiit lang ang orayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adon ti marikrik na ang sakit iti bagina. Kastaya? Wen,
Iso nga anong samti aguray, wan? Urahin nak. Di ka makias-asawa iti sa balay. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta urayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asimbangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaer ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka? Wano, baro ka pa Baro akpay tata. Aumot ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ti agarang. Bisiyak ngamin ti trabaho ko abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita ata ang mga mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Ta saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadan. Isu nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo at no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino ngayon ti saan nga kursunada kan ni Mary? Kat nagpintas? Ay, armaman nga ron baraw. Kababain sangot tata. Baka jak may kari. Ay, kat padasim latang arman Anyat amam. Ang mga nusikagayam tinaikaray aparaken kwan Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Ay, sorry direk. Ngam saradon datoy pusok. Hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kasta ti kunam. Sana klata mapukawan tinamnama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta ruman kalata Mary. Agsarda nga akto siguro. Yunton makiasawa kan ti sa bali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman. Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga ayayatan, uncle? May mayat-mat nga dayo ni Derek angam jay ex mo. Anya mo't jay ex mo nga istambay. Ay, bastahan ako nga makiinayat, uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklunam kit din ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Manmanaw tikasken kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal day kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isungaklo naman. Kita, no di malipata madagos ti naramin jay ex mo ken ka. Isunga agpanunot ka na imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, kada ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Ta sigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kanakunan na pa'y. Ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na Wan nga raw. Nangasawa lang nga rodan. Ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad saan ba't siguro akas ka rin na Iniinot tulat ta siguro Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa love.
Kuyugak ni nanang ko mapan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Wen, love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Ingkalatan mga alay jay wallet ko. Amumati ayan na. Manungay ti alak, love. Ay kat makaamu ka. Numano ti kasapulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga nagsingpot ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek di hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lang mailasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, uray siyak. Nakamasak ka nakakalugungak matlaang tatay. Oh, kailiw kan, Mary. Ay, uray siyak mata. No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit Di mo't imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas si kalat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidek to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabali, wan. Urahin nak, wan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sabali tirik na kanyam. Ay uwan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo babi matlaang si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyaran na ka, papanawa madagos. Uwan, hangkang agdanag. Awan matlaang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana balay, ta mabiitan ti panagdan nata. Kumapkapsutan niya Angela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga dinan abutan na dya iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit da dyan. Iso nga umadanimit tan ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng nga arman ni Mary Barok? Ta kapunpudutan pa lang amin ti panagsina da iti na kahit. Iso akas jay. Wen tata, mawatak ni Mary. Kanamok, ket naktumot lang. Marikirik nak data tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klon ken ka. Mayat ko mga rod naklunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki Jay Barko. Kaano aya, ti panagsublem baraw. Into no may abulan tayo matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanaken ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapuner mo. Patsyak amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko matata. Love, umatang taman iti motorsiklo. May mayat nga ilusot iti traffic. Anya, kabutbutang samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikat ti maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang nagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga minja helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokaw. Sino nga ito dyan amang imot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na ano adamanan baro anubyo na.
Tapno makailiw-liwag mutan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama lukwen damanan. Ni ko madirek ti kayat ko aparakin ko na. Ta nasingpot. Ken nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayati puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Ta adayo ba si talugar? Wan nga ruda. Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at usaran ta. Ta amang ano ada makakita. Naimbag ti motor. Ta saan daw na yung mabigbig. Ay, sabagay matkit di ah. Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la panagura yun, Mary. Mabalo akton. Wan makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kong ibagakin ka, ha? Di ka magkias asaway ti sabale. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsikla o Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka. Kat boyfriend ko uncle? Asinaw a boyfriend mo. Taga-anaw. Eh, kwa, taga sa bali nga ile. Limbag ano nasingput-mut laan. Wan Iso siguro ti kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Like, tama. Tama nga numaul ay tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganan. Nay, agbakbakwar mo di ka anak kam lakay. Apayan, Mere. Andiat mapaspasamakin kan. Ming kakitaan masikog samad tan di ka anak kam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Takasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga mintad ta, uncle. Ay, basta ibagam, takayat ko ang makasarita. Sana mabali na may tantan diyo umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti dadakil na. Tapag sasaritaan tayo, ti pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, lab. Agawid akmot la dagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanudo, love. May mayat di motor, ta iwas traffic. Sana balay, ta agan anadak, love. Nagamit ako, pare. Itunod ka na, pare. Tanay, nabarsag kan. Saan, maturog kan iti balay. Sana, pare. Kabalak. Di ka madanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay, may. Nay, anjat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo Ay, umay katasit ganta. Nanay. Ay, Eugene. Apay ngayon bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangita, Miray? Diya madlato si Kuko, uncle. Nadisgrasya ka nukat natayan. Anya? Sino ayo dyan? Ni Eugene ang ex ko. Anya? Anya ngay itan, agsikog kan abalasang tanatangken mo't ngamin ti ulam. Uncle, Liblibas mo mo't gayam tinakisinsin narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot mo't tahan ka anakan. pakawanan dak, uncle. Nagbidutak, nagbasulak. Nagpaiturayak nga miniti na laos nga panagayat ko kin ni Eugene. Ala,
Awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, libas mumot ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo tay bagayo nga umay nakpasyaran manen. Ay saanan, kababain. Ah, Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. impas ngay ko nga rod ka anak ko kat nagpursigi ka nagtrabaho para iti masakbayan na. Iso nakigasang-gasa tak iti balasiw taaw. Dangkal kan anti tinang ibatsak iti anak ko, kat itadakkalan kan agis iskwelan. Sa anak matan anakin nayat pay, ingkari kiti bagik at tilatan anak ko ti pangibukbukak iti atensyon ko. Alakastan, tigayem mo, Mary. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, parity script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam at timanan tigayam yo Jenna Almoite mga kakamakas manang biyanang. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin nga wan labas. Thank you iti kanayo na panang padpadaan. Kadag iti drama tayo amanang biyanang nga drama ken biag ti tao a drama. Sapela kumataadda kayo kanayo namang suporta kadag iti drama tayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kinikabsat Alice san napud no nagantin tay drama. Ngamsakbay ti amin Kablawa Mampay, Daligaya Segundo di Pamplona, Rosaline Julian, Sani Pobre, kan Flory Medina. Kastimanti ko na ni Kabsat Alice, dirma ng biyanang. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag, imadayo akiti lugar mi, kat nagsapula kiti trabaho kiti sabali a lugar. Kat bayat ti kada kiti adayo, ada nakarelasyon ko, aging ga nagsikugak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, pakawanindak ko ma. Nay, apay ngagsangsangit ka simbang pait. Mala, umunag ka. Nanang. Anyat sangsangitam aya. Ari kapon nyo to'y tiyan ko Nay, nagbukol. Apay anya na ita. Sikog nanang. Anya, masikog ka. Asino, tinakasikog kang ka. Engkoyog mo kumaan nagawid Di yun namnamaan day jay. Taintarayan na ko nanang. Aniya. Adamat gayam sigod nobya na. Di na yung bagbaga kanyak ti kadat nobya na. Aniya. Engkamat mo kumatibagim tamasikog kan. Sikat irumbang ngay kasarna. Tanasikugan na ka. Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ko nanang. Jay nobya na ti pinili na. Kasano nga rodaytan ngay? Awan may parang mo nga matasikog mo dito lugar tayaw. Anyalat sa undag iti tao ngay. Ibagada disgrasyada ka balasang. Kat, anya nga rod. Pudnumot nanang. Ay sana mabalain. Diyak kaya tamachismis ka. Pagpiestaan da ka na dagiti chismus at iti lugar tayo no kasta. Aduman ti may bagbagadaan no kwa. Ay, imala iti inana. Kung kunadan tumanoin. Takasta ka nga ron nga awan na daklam nga amam. Taintarayan nak mag-ididya amam. Unay ka mangaminan. Apay ayati kag pampanunaw to. Amom may tinaglabasan ta. Apay ngayon palubos mo akasta ti pagbanagam. Sorry nanang. Nailawan. Ay, kasano nga taday tuyan. Ay, diyak kaya ti may babae. Di mo lang amin pinili mat tinakirelasyon anya ka mat tinalis. Sana karumrumor dito'y balay Tapno saan da ka makita dagiti tattao. Mabalin nga rod mat ayati kasta.
Masapul mo ngagpa-check up ka. Masapul nga iwan am tasikog mo tawan am mo dayta. Nanang. Ay, anya nga tayo tinasaya at maramid. Ay na, makulkol ti ulaw. Mala, manganan. Nakaluto ako na alis. Wan nanang. Nagpatnag ang nagpampanunutak. At dapamuspusan, wanuwagas. Tapno saan ka may babain. Anya pamuspusan nanang. Masapul nga dapagparangan ta nga amata si kugmaw. Asino kumangay? Adama ang muki jay ilay. Lumakaya na baro day jay. Aglaklako iti balot. Anya? Tila mapampanunot yumat. Pagparangan tala ang mat. Saan kayo mga agkaida? Wanuan niya pa'y dita? Paumayan ta dito balay. Anya? Saanin ang masapul nanang? Anak ko, no maamuan dati kasasaad mo. Sigurado ako na undang ay minaka. Ba nag-ajak kayat adenggan? Ay, imina, agpadada, disgrasyada. Kung kunada na, ay jak kayat ti makangagiti kasta. Ang mga nuuman ay lapak apa akto daytan. Isatap na awan makuna ti tao, agsapol ta ita agbalin nga ama kampay ide ta si kugmaw. Nanang. Siyak ti masurot itagun daway alays. Sika makagapuno apay nga ramidak ti kastoy. No di ka kuma nagpaspasikog, di awang kuma ti kastoy aparikot. Balut! Balot! Umay ka man ditaw! Anong tigatangan yun, Nana? Ikan nakitidwa. Kanak dito yun. Ang kabayatan ti panangan ko. Adaman ibagakan ka. Ay, anyat nagan mo tayon? Amarilyo, Nana. Amarilyo. Nagpintas pa'y gayam tinagam mo. Di mo baak ka? Ha? Ay, ninanamot. Baruka kung ayaw mo't tapno sana madlaw. Adto yung tibalot, Nana. Ay, agyamanak. Aywan, kayat mo ti extra income amarilyo. Sideline. Ha? Ay, uwa na. Anya nga, sideline na ita. Saan ka marigatan iti daytoy? Awan ti aramidem. Saan ka ngagtrabaho? Kuyogam laang janak ko no kas jarum wari je balay. Kan umay kalag maramarang mangi je balay no kas je nga awagang ka. Ha? Agpamarang ka nga ama ti sikog ja anak ko. Tapno saan na chismisan dagiti kalugaran me. Tapno saan da nga ibaga a disgrasyada ja anak ko. Anya? Adayamot kasta. Ada, no kaya mo? Tangdanan ka, 300 ti may saldaw. Ay, nagbasitan nga eh. Mataktakak pa eh. Pasaray hapdila ang mo't. Mabiit mo't lati pa ng kuyog mo itanak ko no kas diyama pa nagpa-check up. Makalako kan tupay numalpas. O ang saan nga ta? Apakadadaulan ti reputasyon ko na ita. Saan? Talalaki ka mo? O nya, ibagam no kaya mo? Tano saan agbiro ka kiti sa balay? Sige. Pagbigyan kayo, Nana. Naimbag ko na, tasuki kayo. Kababay, numot ka na kayo. Alay, singkag pa-check upin ton bigat ije health center Kuyo ganda ka din, nanang. Wan, kuyogan na ta na amarilyo. Asino nga amarilyo? Katay tangdanak nga agparang nga mata si kugmo Anya? Gwapo? Dayta kinausam mo iti gwapo. Iso na si kugang ka. Linoko na ka. Nanang. Gwapo. Gwapo man kan saan. Awan maaramidam. Basta sumurot ka latan iti kayat ko mapasamak. Tadyak kaya ti makangkangag iti sao. Ay, kat alaang. Makaamu kayo nga rod, nanang. Naimbag nga oras mo, ading. Pakaragsakak ti makaamamukin ka. Ay, siya kayam niya amarilyo. Sukik ni nanang mo iti lakok abalo. Agtugaw ka biit manong, taayabak ni nanang. Nanang, ayan nyo. Wan, umayakon. Nala.
Mapantay nga rodan. Tadamot na Amarilyaw. Nagamam mo kayaw? Wan nanang. Anyamot jay pinili yung alalaki ngay. Kat no nagwapo ni amatoy si Kugko. Kadam itsura ni Amarilyaw No para kanyak, gwapo ni Amarilyaw. Agpili-pili ka pailaan kat saan mga agpaypay so anubium. Wana, ngamanyalat sa wandagi ti tatnaon ngay. Ang mga nuko na enda adyak man la nagpili iti nagbalin anobyo. Oranyat sa wanda ditan Tinapatag at damay parang mo nga mata si Kugmaw. Alaki din, mapantayon. Ni, nakiasawa ka magaya manalis. Ay uwan Risa. Ay wan Risa, dayjay man o asawa na Jay nakatugaw ijay ruwar. Isugayam. Taga ano nga di asawa malis? Kwa. Ay, taga kabang ibang nga ilay, balasang kaw. Mala, di mon interview ni Alice, ta nasakit tingipan na. Iso asa ano na yung agsasauday ta. Tinapatag, na itudunakan kan no asino ti amati sikog na. Mala, umuna kayo na magna, ta sarunwan kayaw, Amarilyaw. Kibinam ta anak kaw. Wala na. Ay saanan? Apay, masapul pa lang agkibin tayo. Magnatalatan. Ay, sorry ading. Agtungtong palak lang ti bilin ti inam. Mala, uray di kay nga ron agkibinan. Basta ginasidag kayo amagnatanay. Malabasan tayong ti store. Mala, agin na si dagtaamag na ading Alice. Anyat mismiso utam dita, Alice. Apay, di mo kaya tararamidag. Agsao ka. Sana kasta nakamisuot kalat taditan. Di mo kaya tararamidag? Di yung mat ngamin pinilpili mat ti pinagparang yung nga amatoy si Kugko. Tay kumamot katairanan Kanatar mo niya, Amarilyaw. Anya pailat sa pulam kang kuana ay Saan mo? Ay, saan kang kaang am siyak na taer iti panagkitak. Di mo amo ti mangkita iti nataer. Ay wan, kasarjay kasinsin mo inton bigat. Mapantayo ayaban tamanan niya Amarilyaw. Tapno da makita da nga amata si Kugmaw. Uray saanan nga umay day di alalaki. Ay paumayan ta. Tapno da makita da gidya chismosa kakabagyan ta nga asawam. Jak mapanan. Dakailat mapanan inton kasarnanang. Anya, saan amabalin? Umay ka, tanay. Namuandan ama si Kugka. Damdamagan da ka no asino ti asawam. Isu nga ikuyog ta na Amarilyaw. Tapno da makita da nga asawam. Kampay iday. Taga ano nga jay asawa ni Alice, Marisileng. Taga kabangibang nga ilay, pare ka naur. Anya trabaho na nga ay. Mangup opisina. Ngam gapo iti kinagaga na. Ag side-sideline nga glaklako iti balawt. Ay, ay, mayat at nagagut gayam. O kahit kano nga iti kasar. Madanon tulat ta, paray. Isaganaan da kanupay nga minanayang bagday ta. Katwin narigat tagkasar no bitin ti kwarta. Nang runa kat ado ti tao ti lugar tayaw. Ay, wana. Pudno ta kunam, paray. Adan to na po kaw maray. Kat maragsakan para ijay anak mau. Ta saan anay tulad ken ka. At least, adama ko na nga amatisikog ni Alice nga oray saan da pa yan nagkasar. Sige, panawan ka dito yan, paray. Tanay adapay gayang papanak. Sorry maray. Nasa aircon samot ng tiriknam. Awan maday nga intensyon ko. Sorry mari pasensya ka niti panagsasaok. Kauray siya, kagurak mo't latibagik no dalduma, tatila may sausawang kuno kwa. Diyak mapupuutan. Nanang, ang ganakaksan. Ang sikalan ti tiyan ko. Ay, sus,
Kasano day tuyangan? Isapay jak na isagana dagiti balo na may ospital. Mapantayon ay di ospital. Nagsakit na yan ti tiyan ko. Sige, mabait lang nga rod. Inak bang ayab, iti pangiluganak ka anak ko. Hello, Amarillo. Sa dino tayo mo? Adak di ti balay. Or-urayak ti awag yaw. Tanay, awan lakok abalot ita. Ayaban na kadimanayin? Wan, umay ka ita dito ospital, tanay, naganakan ni Alice. Ay, sige nga na. Umaya ka na, Kaus. Ang agbantaya ka day? Wan kadwaam ta anak ko dito eh. Agawaam, taurayan ka, sa aktor umwaran niya. Asino nga'y timbagam nga amata sikog mo anak ko? Kat jepod no nga ama na Alangan ani Amarillo ti ibagak nga ama ti anak ko. Ay, sa bagay, di da ka maamam mo dagiti nurse kan doktor dito eh. Di dan to siguro maamuan ijay lugar tayaw. Ay, wan, paumayan niya Amarillo. Bantayan na ka dito ospital. Agawid akbait tay nakagpakan iti dingwan ijay balay. Ni, anyat sa ngitam ngay. Pasyanak lang amin iti anak ko nana. Pinanawan ti ama na. Intarayan na kami. No nagpanunot ka ko mga minanaimbag gidi. Di sana kasta tinagtungpalam. Ang amala, at daditan. Aywanam kit dita anak mo. Sapay naglukmag. Nagkiyot ti apukok. Nana. Basta di mon ulitin ti kastaan na pagteng mo Pilyam to na naimbag ti pakin na yatamwan. Di kag dardaraso daws. Ado ti tangdan mo Amarillo. Tangay nakarwaran ta anak ko'y ospital. Mabalin mo ta agawid. Ay, napuyata na ka nagbantay iti ospital nana. Mabalin ka na nga iridip ko biit dito sa payaw. Agawid at to na maramdama. Sige. Iturog mo nga raud. Tagluto akit ipang maluman tayaw. Mang malum kan tupay sa kagawid. Agyamanak na. Ay, manot tawon yawn. Ay, bakit ako na? Nasuro ko na 6 steak. Ay, mabalin pa ay. Mabalin pa ite. Mabalin mo pa iti makiasawa. Ay na, no adda plano ka makiasawa, idi pa'y lakuma, Amarillo. Linipat kunday ta sa asawa. Apay ngay, sayang ti kinapintas mo na. Amaw, napimpintas ka man ngam jay anak mo. Saan mo akarupropan ni Alice? Jay ngamin ama na ti kaing ingas na. Kaslasaan mo nga anak. Napimpintas ka ngamin ngam isaw. Uray bumakit kan, rumwarlat ta ti kinapintas mo. Ta nalaing ka ngamin nga agdala. Magtal na ka mamat Amarillo. Uray di nakpasablugan, pakanan ka dito'y balay. Saan ka matapas pasablugan, nana? Nana, lungay agaramakan ka, kaya't nakngata. Anya, ay sus, ay isan man natilay bagbagam si ka, Amarillo. Sardengan nakman arabrabakin. Ala, kung na iti agundaway, nana, kinapudno na. Damo pa'y laapan nakakitakin ka idi-ijay ili. Idi gimatang kay tilakok abalot, nadlaw kon ti kinapintas mo. Itatakanayon ng tiyo umay ko diti balayaw. Rimusing mutan ti panagayat ko kin ka. I love you, nana. Siling. Saan man natilay bagbagam si ka, Amarillo? Apay di ka madurman kanyak. Adayo abak-baketak ngam si ka. Kasla anak kan. Adaya binaketan kan inubingan kan ayat. Awan, siling. Isa palubusan na kumaamang nyibkas iti ayat ko kan ka. Ay ayatin ka. Kat nakasagana ak amang ikasarkan ka. Kwa. Ay, apay no jay anak ko laangan tarmam. Ta, isuti bagay mo nga asawaan. Awan rik nakken ko anana. Si Kati ay ayatag.
I love you so much, Siling. Anyat pampanunutan nyo, nanang. Nagadayo ti nakaiturungan ti imatang nyo. Mariribo ka na kanak ko. Apay? Ay, kasano nga taday to yan? No kaano mo tabi makita kun iso matipan nakarik na kiti kastoy. Di kay maawatan, nanang. Ay kwa, agar aram ngamin ni Amarillo kanyak. Kani, adamatan panagayat ko kang kwa na anak ko. Anya? Kat, ubing kayo pa'y mat. Nasurukla a 60 yu. Mabalin nyo pa'y ti makiasawa no kayat yu. Total, nasingpet mat day nga Amarillo. Wan ngam. Ay, kasano day to yan ngay. Awan mo kidi makunak kang kwa na anak ko. Kat agyaman nak ano maawatan nak. Kat, aklunan yun Ay, nuaklunak. Anya laangan nga ti sawan dagiti tao. Damuda, sika ta asawa na. Sa ita, siyak gayam ti kasar na. Di ibagadan nga inagaw ko kan kanya Amarilyaw. Kat, ibagayo apam maranglaang ti amin. Naimbag no mamati da. Nay, nagkuyog kayo mo't itim anugang mo, Marisiling. Apay adiyo kadwa ni Alice. Kun papananyaw. Ay kwa. Kwa, Maridalen. Ay, jak amo no kasano nga ibagak daytoy kada kayo. Ay kwa, ay kinapudno na. Pinagparang mila idi nga asawa ni Alice na Amarillo. Ngam saan ka day? Kung kunami laeng dayjay. Anya? Da kami ka di, tiagayan ayat ka na Amarillo, Maray. Anya? Di ka man mangrabak, Maray. Manglukloko ka mo. Saan man, Maray? Talaga ada kami kan ni Amarillo tiagayan ayat. Katnay, umadanin ti panagkasarme. Anya? Oh, jackpot yan, Maray. Manugang mo, asawaam. Adakit kastan. Lukasta. Inagaw nga rod ani Marisiling jay asawa ti anak na Maray. Uwan nga taa. Jak ko mapatyon nga agayan ayat da. Ngam naglailo damot iti tunggal maysa. Way, nakitak mo't lang ti panagkuyog da ti naminsan Maray. Anya laangin nga ti may bagajay anak na. Inahagaw na mo't jay manugang na. Saan ko nga inagaw na Amarillo ko na langarudan? Ha? Mamin ano ayamang nga ibaga kapam marang lang ti panagasawa da Amarillo kan tanak ko. Kasano aya ti pamaya ka mangilawlawag kada kayo. Ne, di kagungat amare. Mas daaw kami lang amin. Kasanaw, ibagbagayaw nga inagaw ko na Amarillo ko sa amad. Ay, awan nagkinawatan day tanak ko. Kampay idilaang dayjay. Ngam kinapudno na da kami tagayan ayat kanya Amarillo. Naawatan yaw! Siling darling, nakalidliday ka manan. Saan kan samot na naragsak iti umadani na panagkasarta? Ay, ditan sa patuloyan ng tikasar, Amarillo. Anya, apay ngay. Masuro na nga main ka dagiti kalugaran may. Siyak mutan ti pagchichisme, sanda. Ibagbagada pa nga inagaw ka kano ka ni Alice. Kahit umdas ka din day ta apakaupayam. No talaga nga ay ayatin nak, ilaban mo ti panagayat mo kanyak, takas taak mo't kan ka. Adumot lang ti negatibo amang mangagaw, ang baybay aklang. Jak ikan ka no ti sasawan ti tao. Bayam ngurayan niya ti bagbagada. Awan pakibyangan da kadata. Amarillo. Saan kumaaday ta ti pakaupayam? Ngam no kayat mo, uray ag secret marriage talatan. Unsa? Ta sigurado pagsasaritaan datan tumalaang inton kaaldawan ti kasarta. Sige nga ron. Kad no malpas ti kasarta,
agawid tan iti lugar may. Tapno saan na ta makikita dito. Kasanungay ta anak ko kanta apukok no panawak idaan. Kasaritam idan no kayat dati sumurot ka data, ta ikuyog ta idan. Saanan nanang? Di kam sumurutan, tawan agbantay dito'y balay no panawan tayo. Kasano kayo nga rodan ngay? Ay na, di da kam pagdanagan nanang. Kabailak ti agdiskitar para iti pagbiag mi. Ken inawagan nak gayam jay ama ti anak ko. Ket nagkari amang ted iti suporta ti anak na iti binulan. Ay nasayaat nga rodano kasta. Wen nanang, iso adidak pa kadanagan. No para kanyak, may mayat no ijay lugar da amarilyo ti pagnaadan nyo. Tapno maliklikan nyo ti makangag iti saan anasaya at kadag iti kakalugaran tayo. Ay, wan, tama ba enak? Ibagbagada ngay nagaw ko ni Amarillo kang ka. Ala, saan abale ta saan mat nga agpaiso nanang? Di yu ikan kano dagit ang ibagbagada. Pimanaw nga rodana ng kanta asawa na kat nagnagdan iti lugar ti lalaki. Dumakdakkel matan ti anak ko kat kaasina saan mat ngagsarday ti ama na mangmangtad iti suporta para ken kuana. Ba nagapagyamanak launay. At damat dagiti agararam kanyak ngam awanan plano kamakiin na yat. Iso ngayon pa may saklangan ti atensyon kan imatang ko iti anak ko. Alakastan, tuy gayim mo, Alice. Alaga gayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam sa balimanan, napakasaritaan ti mga ganyo dito drama Manang Biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa man pa ni Domi First Salvador, Avery Presley ni Rodaline Estrada, dita Tuba Benguet. Manipod man nga rod kanikab sa Lilia sa napudno nagan tintay patangatang ita. Kastoy ti kunana, Dear Manang Biyanang, sinerek ko ti lubong ti social media. Kat may saakmat ide kadagiti makunkuna content creator. Nalaos ti kinaragsak ko tabayat ti panagbablog ko, imado ti followers ko. Ngam gapo iti daytang imatumat ti purwak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito balay bine. Saan lang umayag pasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pala makipagnaad diti balay. Tawan trabaho ran. Isong awan pagabang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang. Isong inekat da. Saan da nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Isa na apektaran da amin na trabahador. At di istambay nga rodan. Agsapol duman lang iti pagtrabahuan na makipagnaad pala nito balay, takaasimod. Nuawan gaya man trabaho na, apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumot, ulila kami iti kapsat ko. Awan mo't sangputan na iti probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan si kamat lang mate masursurot nga kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan iti kapsat ko na ito Kasi mat, awan sa bali nagbinadang no saan nada kami ng kapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarud. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto mat lang ti masursurot. Isong awan mabalin ko. Pasensya kan ipag no makipagnaedak pala dito balayo. Madlaw ngamin adi mo kayat ti kaadak dito Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay,
Han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpaki tayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo may kanimanong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasao. Ni, saan mo't Alilya? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, aminam ka di nga aminam susi. Hangkan nga gindadalos. Dua kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kanibini. Mamadlaw ngamin nga dya ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dya ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti inasawa na. Ipag, atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko, kayat mi matan Plastic kakit di ah. Ipag, Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bayagan nga induldulin ko. Iso nga hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisama kanyam. Tani, adu ti nakasakitak iti kalabas. no adala ko masabali apag naudak. Pumanawa kon manong. Di ka kumaagpa-apektar iti ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas ni ti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni Ipaglilya? Isulat ta ti ugali na. Man nakiapalat ta. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlati kas jay adjar mi ididamo Tagpay sumit nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakigtot kami laangan itiday dinanang. Tasabali mo't tantin kasar mo. Bye-bye amnatan. Di mo balik sa na kita. Tama nga mangag na ka ni ipag mo kat adda makaungat. Aw-awatom na tako man ti ipag mo. Ay, ala sana bale, tano makasapulak manan iti pagtrabakwak. Lumasinak ton iti pagnaudan. Agabangak tumanan, manong. Nay, papanamlilya bakit? Nakasukat ka man. Kat mapangkumanan irwar dya swildok. Simrakan ije bangko. Sweldo meti, panagblog mo. Katuan, anya pa kumati sa bali nga pag sweldo akat di talaang mat. Talaga, akaalam tag-vlog Biglamat nga manuti followers mo bakit? Kat siyempre, nalayangak ngamin nga ag-vlog. Ay, adu ati-ati wak nga ag-vlog. Naalak ngamin ng tekelete dagiyay viewers ko. Iso nga adu ti views ko nga kan-kana yun. Ala, itultuloy mo warday ta. Basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kung kumpurme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga mo ti teknik idto'y bini. Siyakit din, te isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano kat kumpurme mat ipupus mo no na duma. Kumporme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kayat mo nga si daan ta iso tigatangak. Kumpurmen? Nonya ti kayat mo. Isumatan ti kayat ko. Bakit? Hello guys! Adak manan ito yung agluto. Agluto tayo manan ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan nyo ti pamayak nga mangi. Tono iti itlog. Inya guys. Ipan, rumwarak pa yan. Tama. Anya kamat nga. Amom nga agvlogak. Mang disturbo ka. Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ang ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Hey, pumanaw ka man! Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldom iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag milyon ti followers ka. Un nga rod, adomot ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit di day tapag sa pulan Jakmat nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakmanmat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre anya ti pamayam. Apay siya kay di, adayan ng tultulong kanyak. Awan mat,
May sak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pempe man idi nga agpakpakaasi nga agayab iti mangi-follow kanyak. Katkatawaan dak pa idi dagi jeta tao. Ibagbagada nga papansinak. Nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, ha? Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka tanapintas ti rupak. Uray na lukmagak tanapintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak. Han ko nga ipakpakita ti bagik. Ipag. Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbaga kon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni ipag mo ading ko. Talaga akas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na laptan ti kayat nga ibaga nga oray makapasayari ti pada na tao. Ngam sa anak ama upay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakin ka aday ta ading ko. Ipurusigik man asuruan ti kas iti aramidan ni ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Bareng dita ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat nana. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Uray merienda lang. Ay, katuan dahi talaang aya. Basit lang data nga maikisa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta day tan Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kon jeda duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwarta yo ano kayat yaw. Datoy. Sagsasa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsaya at. Kasta kumaka na yun, balasang ka. Ay, naglalayangan nyo nga. Tatalang datoy. Hanan nga maulit. Para manan kayo lang Gusto matan natin na minsan nga pa nang ilibre kanya yo. Agruam kayo matanano kan kanayonan yon. Apay, sino man nandiyan nagparada itasang ti balay bine? Nakita yung sa nga ilida di ta karuba bakit? Kas lada matan siguro nga agparparada ita. Apay impakadada. Saan? Bye-bye amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog da matanan? Handa pa nga agpakada. Apay anyat paglaslastog da? Bayadak to pa iti biyag dagita nga tatao? Unay kamot tan Lilia. Hindi kamot agsaw iti kasta Nagalas mo ti panagsasaw mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay handa nga mo nga vlogger Ni, anda ko matipakay na igan na iti panagparada da iti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dya nga asuse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumot ti kasi iti raramidam. Kat, anya ti upload na dya kansyon na. Katuan mayat-mat kat de, ta damat talento na nagkanta. Anya ti amu tayo, no pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman matdata nga kabsat mo mat. Bye-bye am kadilat ta. Uray saan napintas ako nam, ta napintas mo iti buses na. Mano ti followers mo, sose? Basit pa ipag. Nagbayag mat nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umadun tulat na. Ay, awanan. Agbambano ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kaagmula iti tarong kan parya. Tasig sigurado pa nga adanto ti apetam. Ha? Hamo man nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Kaslamat iti negosyo
Adakin linya itinegosyo, adamathaan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramida. Tapno umadumat ti follower ko. Ay, hindi siyak tinangrugi, adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiskubre iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ti agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi Agtulong! Yung kakiti sarap jali na pa ang susay. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Susay! Unyi pag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag vlog ije sa bali nga lugar ag out of town nakmanan. Nay, magandan kay ti panagtutor mo ha. Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tapno da kadwam. Ay, hanan! Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang runa no agpasyarla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awanan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo ha. Nagadumatay. Bigla nga rod nga immadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat day jalakit di ti immadon ti followers ko. Nene, mayat ah. Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Ken agputar iti kanta, manong. Wala. Alagaron, lalaingan pa eh. Okay, agsusuldo kan. Una manong. Idida mo, basit lang. Ngam idikwan, immadumot laangan. Kasta ya. Ay kat nasayaat nga rog aading kaw. Kamaudyanan na nakauray kamot langan. Un nga rod manong. Ay, Oh, apay, anyat sensen na ayam di tabakit. dagitoy followers ko Awang pay sir, binamat nga ado ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan sa matan iti upload ko. Aglalaok samot nga minti ipupost mo bakit. Kat may busanak mat nga ron iti may upload. Iso nga ore kumkonformate tan Handamat tanunay nga buy-buyan ti ipupos nga panagtutur ko. Ay kat naumadamat siguro Anya matag ito nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat. Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngam damat nga buyan ti maipos nga video. Ay, un gayam, di ba ado dagi dya manok tayo nga ni Teb? Ado pa'y Apay aya. Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit ni Teb nga manok. Hello guys! Datoy manan datoy netib nga manok. Isa manante, si Dan tayo tadtangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mang loto niya. Alsamak datoy, naidumdum ang loto. Istepot kayo lang ita niya mga guys. Tarogian tayo tagloto iti netib nga inalsaman. Anyat linutom ama sila bakit? Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manay. Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Kat talaga nga kasta ta ibalblag ko nga rod. Ide kalman, inalsaman, tin kastak. Adobo matadta inton bigat, itunok. Kan ipretok ti daduma. Awanan, naibusan nagiti tarakan ta amanok. Ibusamot na iti kabablag mo. Masursuro nakmat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Nagbasit matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na Mang panunot kay ti sabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok tabakit. Ne, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos Kan oray views mo, nag-adumatan. Hey, kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay ngay? Ni, diyak ka mo ipag.
Tinakaw mo sa mata namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanyak. Ah? Ay, jak amo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpitensya na kon, susi. Tuladak man ti content ni susi. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ang practice akman. Ta ibijuk no madamdama. Nagrigatan biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang, nga maililiwakan yam, alang arudan biyak. Ay! Anya dyan? Bakit? Dahil binilag mo, in kay Sir Ricardo na tudo. Just kay matanan, nagkansyonak lang, agurgurodan. Lilia, ikatam lagi dyan pupus mo akantam. Bakit? Kababain. Apay mat? Out of tune kamot. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. Makapasakit kamat nga agsasaumat? Adang awan mang buya ka dagiti upload mo no kasta. Ikatam lagi dyan, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dyan nga ipag ko. Imon unak nga adayo nga maisuna. Ngam lumba anak din. Adu matanan ti followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral. Kat umadumanan ti views ko. Anyamot dagijay ipupos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan na. Pati iskats bright apag inaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Ha? Ni, jak amo na taan na. Jak namin nagluklukat iti cellphone ko pa eh. At dapay tay tiniliw na abilate. Ingkulong na, sanan to patisitan. Anya nga ikanuday jay. Anya? Nagloko mat di asawa ko. Adong nga ron ti mangkat katawakan kwa na. Agkakanat kano ti pupos na. Kaslakan mabagbag titan. Ay, hanman nga siyak ti isuroyo. Apay ako mga ikatak dagijay nga post ko. Kat pagkwarta ak dagijay. Imadun to pa yan ti views ko, hindi kakasjay ti ipupus kon. Wan angam ang mga numadaksan kay tikasta nga ipupus mo, bakit? Bye-bye anak ka di. Awan pa kadaksak ita. Anya ko mga imat. Imbis nga maragsakan ka tay maduman ng tagbuya itapulod ko. Handa ka di nga pakibibiyangan. Amok tararamidak. Bini! Agreean ka man! Apaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka numatan violation ko. Hana ka nung agswildo niti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay swildo. Sapay dati hangko nga nala nga swildo. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisubli. Sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manin ipag. Nagrigat mo ti mangrugi manan. Makapaupay mat. Makapadismaya. Sapay awan makukwarta ko. Tawan matan ti pagswildo Ikan ka ipag. Aha. Atoy. Kasusweldok idi kalman. Ha? Ala? Ay, thank you, ipag. Imbag ka pa'y. Sorry, Ta, pinapaay ka, idi. Inupay ka nga nagpursigi kalad ta. Nagbalinak pa'y nga palangwad iti kalabas.
Feeling ko kasla siya ti kabak na nga niti lugar tayo. Ngam, han ko ninam na mga kasto ti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas ta. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biyag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag. Kasla akla pimpiman idinapukaw ti pagsapula. Mababainak pa yan kadagiti kalugarak takunamlan asino ak idi kadakwada. Talimas tugak idinaadaanak iti ado akwarta. Ngam ita nagsubliak manan iti sigod kat napukawan ti ganas ko asumrek manan iti social media. Taurayanan wak marigatan ako namang paado iti followers ko. Ado tinaadal kan na amiris ko iti dayto akapadasak. Ano gayam na paraburan kay iti grasya, di mo pagpalangguad dayta. Pagyamanam kidi kataginggat kabalam, tumulong ka kadagitag kasapulan. Aminado akmat kidi ang imato ti purwak, idi mado ti kwarta. Banaga pagbababawya. Alakastan, tigayim mo, Lilia. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.